Orhadu hami satuan di bagas nami di bagas satani. Martinani marbini di mamata na martua di bata. Aleo mahu wasiku di luluan natorok di antara nabidak luluan sari matua. Tangan do botoh ujung nai mai jari-jari jong-jong manuai nganiso cumudo amal santai. Dia kata diam di paramargaan masai gudang do di hitar di bata. Ale ruduk ni main ada tu tahu bani gabena. Molo tu ngau pina kata orang hata di hula-hula nasihat tarutum konta. Nai telepon dua laki. Didok nasida pasahatom mama tabbas manang tabbar tuhona puru. Asal dia tu martinangi marbinegi amat tanah martua ribata salat canggoya tempuru-purung cobi hais. Asahis matong nasamar lubuhis di binasambor siang kona buruku. Saluhut persahiton narok di berdagi ko mutangkal suri botoh matek-tek suri lalaho. Songgok matang persauliat tubuh param. Sauran nabi ho mahitiatan ina matua na mardok. Asador haduk ka matok tubuh ni korbu. Ador hati di matok tubuh ni lupu na mokmo. Nang penggeng saur matua mabuato na buru hasian. Pairing-iring paho pusaha matok na barbini. Saur mabuato jala gabian. Hei madudu. Khususnya di hamuna marhamarang dia kalai kuruhut di botokku. Mula tupe ngoaeng dang di soni botokku. Mungkin ala di situasi kondisi do kan lekan. Dang ala nadok persoalan muna kan. Hidup tu. Suku doi mula ni hata. Sise do mula ni uhu. Ala ni do ben husukut. Ala yau mata bersiak kami hula-hulam. Narosya rurasilidu. Anggia ditangihot amat tanah martua di batang. Sagu-sagu do ini topian na manopti mas manopti pamamuan. Asa bergada-gada bari sigada dua si posuk ni podok-podok. Nasada nunga gabi dua na tulu na yatong gabi ono. Mangerbang mamu apkalay kuso do hogi botok kuso mangimangi. Mangararak jala mangarirak ko para muna sogo so masingator. Hei madu. Sauran nami margidi hatan ina matua na mando. Asa lomak sini juang lomak so inabuan. Mana tu dia pihak muat mengalak ke dalam marluat mengaluliak pembagana loma. Saya tu si badabot nasa persaudi. Madu tu. Dilaiku doh di botok doh dia kaleku naso marhaso hota. Maki hasian ada umaju usian najoba. Duk tapabor hato namang burunan tu perbeda persatu kina. Anggia marhidia ke basu-basuan na pinasahan yang katulang muna. Saluhut nama kahulungi hamu ditangi hod di bata. Hato matong dabotan. Dia kena soda botan. Hato pro akasirokap mitodi dia kena soro sirokap mitodi. Odo hato pasu-pasu silo honon nami. Anggia di botok kuro nilai kumarurat bagas tutoru. Sibahin na tugu. Mardakka tu siamun. Sibahin na sangam. Mardakka tu hambirang. Sibahin na sangar. Los marburu mayatong. Sibahin na toro. Pos dorohan nami. Yari na bangihu. Sama pamitaan na kinahutang iyo kami hula-hulay. Doh dia katulang muna. Ingat kamu di sini. Molo amin wai kalau perhidayat Tuhan perhidayat di basu-basu. Aleo matanyang nami. Hau si maragala-gala do baca kita di sijakius. Di bahaya di wataro katulang muna do opo mulai perhidayat di basu-basu. Alai martanyang do habis salut nasa hula-hula. Anggaya na pasato ni dihamuna anak Tuhan Yesus Kristus. Pos rohat tadi sih. Amin kan di bagasar roh asa rasul luhutna kaparsaulian. Molo tuk songo di belaki kulus na ganjat si torona pun awai terpasahat kami. Hutan nami dua tok silindu katubuat di bawah balo gudang do di sirobiak. Horas mahamu muna ni hasudon na majalo. Marsi kaganda matau di hami udah muna bakalian. Tampo mulon. Namano doho. Alusi mahatak ya saujalo no kesehatan. Dan nami di naro hamu di poguna laman nami yang dibaca hatta muna nakin ima horas pir. Anggia matutu. So di pita-pita muna di tami yang muna raja nami. Anggia ma pir poki bol pecaloma. Pir tadi nami calonnya. Dudu na akaban awal. Ayo teman. Pardo kami nak kira urus herbang nak ajak si toro rabu. Anggia masawan di tami yang munera janami. Si toro pinuk paron. Si tadi ajak umur tabani nang arongi. Iya betul. Semua ni mama herbang matuhan tangan di tuan dewa saja bawa mama masuk kami. Koparan di damon. Anggia gancang barita kami toro barita horas di kami. Asal jumpa seorang hata di nama tuan nama dokter bago dan nama hasto dulu nama rubian. Horas kami jalur nama jalo. Saya itu mata kamu sika ni nama kalian. Sela ditamado rohani masoba tu jolo muna raja nami. Songo dia besomba ni nami lasma roha muna baca ni. Adong hata ni nama Tuhan nama dokon dan sudah burung nang pesakot dari badia dan sudah rohami pasato somba ni nami nang pesibara nami nasusadia. Borato. Eta tabatah. Itu orang pala pakai musa muna sakti ima. Jalan tulang naik, tulang naik. Santi lo kan tulang nilai.
Nasauti be habang donggang marbawang habang apuri mandidik dan nasauti besok banding humun ngatung masa gulan bani dorhat sudah dah gabi majalah horas Gabi mak. atau ngasa wuri kaku bersauli hukami hata ilu namandok asa piso ngayatong namari balo nasolot bisa lihat horas mahami atong naman jalo tunggu mari hamotong enak kon nami sikar nama kali Matutu. atau ngamang partarias nama lo nami nah main tak kesehatan lo kami so asa sehat kami sudah asa dalu lo amang panakotan di bawah si monang-monang do ditoping monang mahami atong mangozakon nasa parsaulian musuh nami mayatong nari betalu baik di hami amang sitia-tia si monang-monang tau gusto natin Guru Sinaga Dot Pasar Ibu asa bersiap-siap mamu abang buru Kami Sinaga. pinatamang si Jadi maulihat mah tiap kadamang kadainang lubugi di hula-hula nami marga Kapupulun. Gabi abang buru Kami naroro siya persubulan. Alam ni partikianot do. Turan na niya torok do kami akan makamaranggi. Dahil sa ni maro partikianon do alam ni COVID-19 on. Jitong na walang kopi pagjong kong namin maulihat mah itu hata. Alang dia ma boy hita dumugi dia hula-hulay Marsia minamina sa una panigaw mas tukul-tukulas ubiyan. Asa dabo akan nauni, dabo akan naligan. Dinalaho paborhaton. Damang naman sari matuon. Ang giat do imana parjambar. Di Raja di Batak sesuai dia porsiam na tikigulina. Jadi los mahatananya teh. Ketikian Gabi isol jong do kami. Hula-hula Sima tuan iboru marga Sinaga do marga Pasari. Pasar Ibu Nakiri do tamburo marga Siadian. Guru nama tuan dia Dilas di denggan ni rohanami do di denggan ni rohamu pajuk pamahita tutu ya taran nabi yang dilubur nagodangon di Pasari matuan ni amata nasari matuo. Alani kami ro siapa murwa muna. Adong dohok kami. So dalam nami pasahaton sidua nami tu amu ka ulai tungna songol dia pion na kami song sidua nami dalam nami mangurup yamu ka ulai nami saya manupak na din kama ima si dohon nami ang dia tujuan na don dostro hatta kita namar hula-hula boru lugobi ka hula-hulai sada tahi sada ulok kamu pawraton na tuto alai hatanin na tuto ini nama dokol tuk siapa mahudong na suruma tuk songoni pe na boy terpatu pahamian non pasahat kami songo sidua nami si matu di boru Sinaga dohot Pasaribu tung manupa paso-paso nauni dihita sa na namahlango songoni masok nami asa sahat solu tinugma tu borten tigras to maran mulan leleng mahita mangun dumobi na karmar hula-hula boru sa satu panggabi sa satu parasan totong mahita di pas-pas Tuhan. Jadi karena musik nanti asa sonaun Gabi bang buru yang pola mar mula-mula par musik dalam nami do masok batura do umot tadi mata dumo binak tu hula-hulai pasahato silua nami asa di pasahat aka dainangon song silua madapotok hula-hulai kami naraw siya si Matuan Doro bajo nadingag
asa tonggok batua songkop tabatua kami ro nuain magdapat kamu hula-hula ima raja ni pangaramuna ang iyak ma dapat sila tiroha tujuran nagaw dihita na mahula-hula dulu jadi soni ma naboy takpasahan tami las marwani badan na todita satahi sa uluang mahita pabuhaton amata na sari batua imatak janang otabamu Lima di Hamuna, amang buru namin ima si Batu di Buru, Sinaga, Dohot Pasaribu, Lasroa namin. Tetong doa penang di Kamuro Hamuna, dalam muna mangurupi hami hula-hula muna. Di las di roha nami, amang buru ada dojuk paksonata di nama Batu nama Dokon, bako do nama Ratu dulu nama Rubian. Horas do hami nama Calo, asini roha muna. Saya itu membantu kamu sikat di nama kalian. mati tu Sok-sok ni Batu Hita. Kita terus pertama terpaksa mau tuh berada di anggota. Laborat mami maju pagi berada di perjalanan nami masih maju di buru nami. Lapas haton laskiro nami. Oke berarti genom. By now bertusi. dari dia di dua tanah ketua putra Zuli sawan hari-hari na bolong si Toro tidak kalah si Toro di budok itu Toro mahula-hula Toro corona alai pamita pamasuan bolo hari tubuh hari-hari jarban huta tubuh nomor sangat tu nomor tua bolo seorang anak sulung itu hauma seorang muda si Paula Koseluja bolo bolu seorang sulung itu mengalak bol natio si Pak Uas Pasumpu Uas alai sono raja nami Kami pak. soni mau bikin nak kisah jujur boleh iya nak kon soni mau roa ya nak sumber gor mari tanyangmu dan seperti kio dalam dope marula tutoro kita marbudu di camar dak tudapon dan arong dope ipalma debata ya sida ya nak kon alai mari tanyang nami do tanyangmu lu ka dole dia tu pagoran dia tujuan asa tanya kau kamu anak namion do parmen namion ang iya mon situ anak situ boru tu jon namion ima bita nami laso nami amin may basa hatamu boros bin metodi do ulos nagaje torna ke jamma umur nami do umur muna so tok netro akap pinopar sotot nabi bermatakan majuara asa firma poki mo do pasara firma to dinami murah-murah pada pengetahuan ale mari tangangmu di mobil anak nami nak paromen namion sa itu banana o boru dongan nami rasa tua Madu. lihat masih kami si Batu di Boru Pasaribu nakindang rap do Sinaga Sinaga. Otima jadi umur natio para panatapan badi habis tio mas pedo masahat Matu Hamuna asa asa sebata atau polar. Pandai nami. Bye musik nih bye.
suang songo lima dia antara inang sori pada nama kahulong kami napasahatong dalam guna manolong kami ang batu hari bona asudong las rohanami matakoni sa luna andina ay mandokon siya bona asu takugulon ilas ni rohanami wala te gudong madia muna sa luna butima amat tarang baru semua besar iba dua tak sarong dua lebih besar iba dua ni an masuk bangunan Hidup. masih usulan tahun dari lewat ini kalau bangun Jangan terbangoli apa? Terbangoli. kita buat dengan dua ibarat dua sekarang dia buat itu jadi iba so ini mah orang nabi di sepuan di tak boleh hotel sekaligus hotel di baru jumbo dia yang 4 tahun yang macam ucap dia hari berapa itu dua asal dia ada kan orang pedang boleh kan Oh, lo. kalau jauh di ulah-ulah berapa karena si duri dah bah kepada sendiri lah jadi silam tu sehat nama obat tahu dah silam tu sehat nama aku berpikir tidak matiun Oma mama nafsor dah Oma mama nafsor setiap hari harus ada setiap hari harus ada kalau enggak ada wah terberdaya di pasar ini jadi bang udah tiru haburan ini nama bang sudah suatu harap kau pun usaha lah keturunan dah bagi lo tu habu aku takku cinta raja bagasan alaikum bodoh sifat-sifat neon Oh, lo. kau dia sendiri sok kaki apalagi rumah dua kan lo dah ada kiri jadi mak so dia paper sebelumnya tu suri dari sana Tuhan duit dulu so mudah-mudahan memang diberkati Tuhan ditarik manusia bunda teh Oh, lo. jadi puarin guru buku begi laut dulu dia tertarik apa dah yang perlu tarik aku saya jadi kami udah bang ayo bapak kan itu humor hiu bangga usah mau dia tu satu sok awal ni akhir ada mobil Yusuf pun mau berjabat bila awak kagak kalau jauh ni boleh tapi saya tak tahu jauh ni ketepatan kita duduk kita gujur bila urti tak sorry mak jujur mulu di mana aku tak nabi orang memang seorang sedis tu ada sebab tak udah lah kau dekat pak kuber di soal dia pembakalan di dua tu kita tak salah main dulu tinggal dah ada hubungan itu tak salah baru tinggal saya mau bisa turun dari orang asal perbudu-budu dan jalan boleh pelai kau nak sesuatu tu perlu pergi musuh dah perlu pergi musuh aduh ka tunggu lupa dua itu tunggu horop nak penasari batu nuangon hubungan dulu sebagai hukum sahur madu kena dos madu tu jadi sahak pasulu dulu tu tiap tinggaras bunga sahak pemana umurra goluna zaru Tuhan sahak ma abu Tuhan dia untuk parorasi madu di songoni ma aku di mana baik ali PT Sohujana kami wakam hari Minggu hari Sabtu di jauh di situ punya di Simandon di hatai-hai masalah sosial tadi itu di sana tuh terus orang masuk ke sini kemarin Pasar kami mau. Oh, iya ikut nabi lu buat dia jadi para musik ayo kodang di perlokat tubuh asal salah kami akan ngambil
tema di pungota mau lihat tema lugu bidia mata nomor 2 di Batak. Si sedaulah tu hita. Sedado hita gopara na puta raja sabala tua taput na boloni rampak dohot boruna nang berena. Ala tu apala di pertikyanon. Apala anda tu na bulahan nama ade. Jadi sian hami hasuhu terbolon. Duma bibago parani damang nasarina to. Mado mauliate ma dihamuna saluhutna hahanginami amungnami na borunami rodi sudi matahe gopara do putar raja sabala tua tapun na bolo na gabi rap dohot boruna nang bere ibe berena na adong di igananon khususnya na adong di tanah Jawa. Akamo ngino na boru disudiak kapangur munai tu sobodo tarbalo sami yang gosian hadirin na bisa diri doho disudi panuti munai mulai bersahi damangon sahat tu nama rujuk guluna sahat tu nama mulau keto mulau persari matuon nai tok tong doh widayani di payuti hutamu di tiroi hamu di rupiahmu dohami sian pikiran dohot material atau saulang ngai tung mau lihat godang mahu pasahatan itu hamuna sudah salahuna dihita nama doa tubuh keparana puta raja sapara tu tak pernah bulun rap dohot boruna nang ibe berena bere agiat ma yang karena nama hiu lam tu sarana hita di tonga ni hutan tahun asal marsangap Tuhani di tonga ni bunga tahun gok las niroha hita salahuna dohot agidoli nami agidoli silalahi dohot doa cabut nami situpul nang boru bere saulang nai tung mau lihat gudang ma di pasah rohanami Tuhanmu di balige do wala dio di parama do panatapan pasi dio madu tu asal Tuhan melihat teman yang di tasaluna suasana madi hamuna keluarga besar tapu bolon kami sian aparat nagori pemerintah setempat dison rodo kami ala nakinan pangulu mau nakinan adong urusan penting saya urusan gabi urusan horas mai di hatahon nasi dan nakinan ibu kades bawah sana kami sian patok nagori mengatakan turut berduka cita Ima Parmoding idahang iba di Son Nasari Matuon dipanggil kami sian pemerintah setempat asa boleh kita ngabur radangon ikon dibudi di negara ini boleh pabor hasil secara ama di sana nih dung tababor hano dah tu perbadan persatu kinani isom materi dah hasil daun di rohong dan sejarah Nabi Muhammad perlu marsa daroha ino na bus pada mula dipanggil Nabi songoni maju hata sian kami pemerintah setempat asarung hata ni nama tuan nama dokon balik tendo pagabi tu mandalo tendo arimu no gabi na marah-marah kina maruna baru molore kadamu masih paulo loan sasom dito kumoten di tigaras tapasaan ada waktu berbadan persatu kinani saat mampu tu pagabian saat tu marah-marah si dodo di hari sama itu apa apa sudah biber sila itu di muda jadi mulai terima di Tuhan yang kejam di sidonon yang hidup hatanya nak kini sila itu di muda titik ini moko mulai terima di Tuhan laksur anami di daerah kita jalan bui dengan berdalan saluhun urota di bagasan parsari matuan dan tuan tulang milon jadi marah di Tuhan direnggan niat kau lawan saluhna saat mata pasu itu bulan ini doa Tuhan itu ngasah kamu lah saya ada anak saya buru kita nanti namunai doa Tuhan mana mengido mengirim kami satu ngasah kamu na sang giat tamu terlumo di pinopar nina tuan di bagasan lasni roha di bagasan dame na sumuruk siya tuhatay pawahaton
dohot ma darat sakuna tarimut tu parwan tak natola kabayana teh masalah surani nukton natulakon dalam mangiru pos dorohatku na tuan tulakon lam tu sehatna masyur dan asa nabidi-hidi na dublingkan nabi na ini tuhanin tutulakon kosonari bena borta ra adong go maksud ni Tuhan tadi sih nang bapa sa terakhiron amar sa natulakon bui marlas ngirohay bena bui ibana bui dohonon ala rumah sahuday ba sungguh indah sungguh luar biasa ibu rumah tangga natulakon bui sian baron suri bui habibana suri bui habibana nakya natulakon marungutumu dia terima apa yang sudah dijaluh halaki tiki pemberkatan sangat tabah sangat luar biasa dan sangat sungguh indah bolo kami ama nali utau soni mana sudi pamiaran nami inaru anami sabar mamere mamata dari soni balor bin kutom jadi lasroha Kosorha kuliah katulak pada surya teh. Oh, lana. Minggu tak puluh dong, nama kati. Jadi tuk somoni sono piharoronami, amang. Las naruhamuna. Kalau tu dong, ngaurang lubi di hata panironami, bamangat jumahamu. Kolak ni dobe, na tolak nami. Saya sih maruhani Tuhan. Saya dok ni tua nak kini ngah balitang mapagabi tu mudah positaduan hari munah suntuk dok sahu tagabi asal masa tok kita masih paululuan matutu tak beru amaina tadungan guru di mata nama tua selalu nama hitaur di paroro matutu akatulakkan nutinganan nabi saya dongan itu tamamu pasti pasamu saat tu bagas muna saduna di bagasan las niroha lima pagi dosa kami dari muna dan badan buta apalah dosa murate mari kita murate mari Tuhan saat surma saat dibuat tiga ras muna dengan saat udaun habataku parsari matuan ditulakon saat mahita saluna tu panggadean jala ora sorat itu tulang songon datini papan kopi do pula pasato namin may tunak-tulang buti man Kali minum jalan. Hidup. Amanami dohot inanami dongat cahutani dalmangot dohot denamot dongan sasarikatna somoninang na dua-dua ni hutanami na di hutaon somoni muse tuhamuna pemerit manang namai wakili kepala desa Rudi Sudimata he hita na pungudison na hupat doi hami sian hami hasu hutuk bulu lumubi mainung dison yak kaki ku di botokku poparan di datangon tukso tarhatahu kami do manang songon dia si dohono nami tu hamu mang raja inak suri pada na dua-dua di nami di sudepa paena munai di sudepa ngurupio munai mulai sian maruzuk dan on saat tu nama ulahu kita tong ulaon parsari matuon nai apala di pertikianon tu macai dulu diurupi hamu hami ditiroi hamu lubobi gabi bui lupang rohanami diur pikiran nami imani nalaho patupaho kita ulawan persari maduaon ni damang naung jumolo rato sian ami yang suhu terbolon lumobi bago para ni damangon madom tung mau liate gudang mani hamuna saluhun namang raja inaksuri pada na dua-dua ni hutan nami doma sasarika suak songoni nang pemerintah setempat tanyang nami matuk to mata nomor 2 di bata
anggiat ma dukta tarihonan ng damangon sa ilang nagtaber Tuhan tama angka silas ni roha dohot damena na sumurungi di tonga-tonga di hutaon-taon asanggiat boy itu tuhita mardame seorang diangka na mardong asahuta laho mamuji pasang apok kuari Tuhan tai dohot mangula sunota disudia ka panguri pemunai baik materi dohot pamikirion dohot paniroyon saat tu nama si pangaruh kita nakingan tumbrau liate gudang madi pasahat rohanami tuhamuna arompo rohanami dia katanya muna di hari nama ihu asagia di dainangon di leo tuhata hahi baso dohong kencang umur naang dia kaki botok kita ison di leo serari rohani nasida dapur rokap anak karsoma rokap ope dapur urat natugu di laik kudoh ibotokku naso haru dapur urat natugu ope imana boyaman ilang amang raja kasori pada naboy terpasahat tadi kami dibandingkan dadong asat ala turedo ulau tahun di baga seperti kenon Roma hamilang pancalang kamu buhut matung mauliate tuhamuna natua tuhutan kami belum asa sarikan kami dohot pemerintah setempat dohot mengarah di Mehita asa hura potong kami jauh sepa-sepa kami natua tuhutan kami dohot pemerintah setempat babualas di rohanami dohot hamalot rohanami yak kapang urupion na sila padamang musik na hong partos rohanami sangat rohanami yang kamu berbunga-bunga tangan nami jadi taringot bunga-bunga di tangan nami dok jabarodo nami masuk untuknya kedua bagus menamar halko dulu nama rubian oras main ajak nama jalo saya itu diamu sikap ni nama ngalean jadi upe sangat pikuboran umanita dengan sasarikat majalah mukir riba majalah sudah jelasan di majalah mahita masih perkaluar tadi nanga mangalen nak tindak salah majalah jadi anak permusi nami karena yang jalangan nami asuntonon main baik kamu juga kodang ngobar tusi Hallelujah.
markolong ni roh Tuhan muswang soni na dua-dua ni huta. Di sialani, ibinta-binta namin itu amuna. Ang giya may, hata panggabihan parhorasan do akapasu-pasu na ibasa na markolong ni roh Tuhan. Ang giya matutong sa boy bakyang muna pa yung muna di ba sara muna. Jujung mo atong di sima jujung muna apu mo di apu mo na abing may di abiyang muna. Asa jupang songon hata ni na matuwa naman dokon harbangan do dalat tuhuta. Tanggaban na do dalat tujabu. Hata bang kami parhorasan ay pasahan na markolong ni roh Tuhan muna buana acutot. Apu mo tong hot martongan ni jabu. Turtu-turtuin na dur-tio-tioin na lote. Hata bang kami parhorasan ay pasahan na markolong roh Tuhan muna. Sarabi unang muba sa luhut na maunang mose. Sa sulun itu utian ni tigaras dunta mabuka anodahang ng sari matuaon tu dan persatok kinani saat may ito tumang gabihan saat matu parhorasan. Si Dodo di kami. Gabi majalah oras mau lihat tentang perjolo teman-teman mengerti libatan memang lihat tuki di kita boy apa kita di punggung yang lama non gimana baru pagkini si matuan namin habi kita di son di kamu untuk masahutan ni dan tuan namin yon mau lihat kudang kedohoran namin Tuhan mo amanginang di pangurupiyong mo di paniriyong mo Tuhan ni pagparali na bangon asaboy pagdalat dengan ulat tasaderion di bagasan mas ni roha alani amanginang sian uduk ni roha nami hami warsompa Tuhamu siya 10 jari-jari pa 10 sada si majujung madong mo lihat na gudang Tuhamu amanginang sa luhut na mahamu sarikat ni dabangon mulo tu malu na orang malu hami madok hata mo lihat Tuhamu parpamuat ni mahamu na inupi pangkatisyan namin sahak masulu sahak tuwartian di garas sahak ma nunga sahak ulan na tutuyon sahak matapanggabihan jala horas soras Dodo. so kung di ba sahak ni hata siya kami panguruan maulihan na marujung molo ni Damangon terbalosan ni aka berjumuna ni ami do tatan tuto nami ulang medok ada mulati kurang do ami Tuhamu saya buat sama masing-masing dan saluna mata mulati nang dibungata di dikyon hamisan hasuhuton peparan ni amongon mandok perjulu Tuhamu tulang nami hula-hula nami saluhukna lumubi amat taraja inat terus ruibada nang songonina dua-dua ni huta sintaraja pasar duon hami perjulu dina merujung ngulu amongon narena sapu sahat tutikon hamu amang inang sarikat na tudun ito ngalu jahamu pangalia gogo pikiran nak akapadarot ko hami jadi alak ni hami popar na tudun totong mandok hatam liate do Tuhan tama totong nampalos akan iburjungunai tujulan nero songon itu hami marpangino Tuhamu amang raja inang soribada na dibagas pasahitan inang namion bok kamu tatayang muna asaboy asroha bolong sahib sa daging ni inang namion boy hita mo sa jupang marlas dito nang akabina parna nasa rongkap nasa marfidya totong bok kamu asadaho akasilas ni roha tubok paran ni among so soni songon harapan dok muliate dohono kuma harba amma dalat tuhuta bala tu madlan tujabu hata poda hata paso de basah akatulang hula-hula na saluhuna lumowi na tudoni huta hami mandok muliate jala solok ma totok tu pikiran nami bonon nami ma totong martongan ijabu sah ni solo sah ma topoten nunga sah ma banga boto hami poparan kita pubolon nak poparan upung ariel sah masuruit na panggabihan sah matotong akapah horasaon so ni papangapon Tuhamu amang tulang hula-hula nang natutunin buti ba Citi-citi Tunggu dua sahabat Warga besar
Tapugulon. Gabi nang. Nodo kami siyan Huria. Gabi. Apa sahaton songon gati ni Transbunga siyan Huria ta. Sa luhut ruas ni Huria HKBP Tanah Jawa turut berduka cita. Di parmoding ni amang opung Ariel Tapugulonon. Anggia ma tuhata ma nama masu-masuhamu pangalan hai pasong las niroha tu akap nopar dinamulak penasida tu pangaratoan. Jadi songoni ma siya kami pasahatahay ma tu opung Ariel Boru si titik masih opa golang-golang pangarahok na songoni penapar na tarpatupan ni Huriata saya godang ma penasona. Matutu. Lambung naaw. Audu hahihiun lohot hamuluan ninna Tuhan Yesus na mangulu do ganuk na porsea diabu atik pe mate ibana jaladang mate pe ibana rodi saliling-liling na. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Nunga dileon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean. Ala ni dosa nami. Jala di pamuluhodo ibana. Asa dapotan hati gorang dohot hamuluan kami. Asi marohan kami. Saya ajari jala apu lima kami. Asa unang madile kami. Alanang di jauh hodongan nami on. Patugo maha porsyon nami jala pabenge maroha nami makirin di hamuluan subot. Asa una mga dungi hami songon si pelebegu naso marpak kirimoni. Saya taiti maroha nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo hapusan nami namar sigat tuhodo hami saha rodi hasusudan hi bohal nami. Amin. Na mga puli rohamuna keluarga besar marga Tapugulon na dihabaluhon ni Inang Opo Ariel Borusianipar ada nilibata dienet siang surat ni Apostel Paulus matapoton Huria Filipi bidusada ayat 21 nama do ay Kristus doha muluat jauh jalala banang hamatian ido yang go sahana sada panidangion nasa masay polin jala rosudo tonga-tonga ni ngulu ni aposteli asa masih hoho di Kristus Yesus ay Kristus Yesus do nanunga mate nanunga hehe manalo sudena akan adong disepian di pertibion jalan nunga di pamonang ibana be sian hamatiani jalan nunga sonang ibana bagasan aslo kolongi rohani itu harta di batak sada panidamion nama sebagas jalan tadi doi di halang Kristen na Porsea ala Kristus dohang muluhat jalan laban ang kamatian neko argogo matutu inanami inalaho mga dukya kahamoron na masa di tonga-tonga ni lumnasida ima persiramon doho amang natahulong yun at tong homale Tuhan na margugihon inanami na magkabaluhon asa margugo iba na manalohon sudi na kasahit sa pamatang na jalan perpakirimon na mangulu di dalam mangulu sudina kapino parna suarso munina akeyanakon na tinadikon niya manamion asa margogo na sida Tuhan mangurus na tuwa na sida imay na nami o Ariel Boru Sianipar asa marsakap oleh Tuhan dinalau tahun menama tu ingaran parsadokinan itu si tumadoki asa homa tetap Tuhan na mangapuli rohani keluarga di parsirangan romo na ingapolongan no mangasahon keluarga na Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuh. Amin. 525. Kalau mau masonan di Gijang.
dusa kong arsak sa idohot maho sa ito surgo malaw. Sa idohot maho sa ito surgo malaw. Pasu-pasu jara diramoti Tuhan di batamamu laluar turun kamongon olah yoro di saliling di lelengna. Amin. Parede mahika mari. Holong doroha, di bataku holong rohana, potong diau. Marhiti Yesus anak mai. Tunggu jaga-jaga mana tasih bok kamu. Yo, Balik begini ya ki. telepon main naro apa itu naik telepon. Lepaskan dulu sandal dan jujur. Lepaskan jas sandal. Hati-hati. Mau masih pirang. Sama-sama. 2, 3. Bisa satu orang. Maju. Saya di kurang tadi. Kurang pakai luar sabuji. Ya. Oke. Harus teluncur sama Pak. Tidak bisa satu orang dulu. Udah. 2, 3. Tahan dah. Oke. Pelan-pelan. Ulur kilo gini. Pelan-pelan. Lihat. Pelan-pelan. Cara komando. Patarku palekku. Nang dia sekali. Alamir be. Patrol kamu maju. Jangan enggak ditongawan. Yang sana dong. Ini betul. Sebulan mah hasuguton. Cukup kamu tuh. Dah, ane lakon sudah itu. Hasuguton sebulan mah. So kita kasih tetap pukul. Mamodom hona martuai. Namaradian siang ulau ni. Naniulamu dia jol maun. Kira namang ihut ko tu surgo. Charles Tapumulon Siatano do permulaan ni dagingmu
olak mega betano alai Tuhan debatado nama no paho doho Tuhan Yesus Kristus nabaluahon hosian dosa doho todi perbadia nama joho Tuhan nguluan nasora sudah imana mangaramoti orbu dibakem taimaro ari perpudi amin martua doakan amate marhite-hite Tuhani olak nion olo ninna todi asa maradian nasida sian aka ulona aina mangi hutu nasida doakan nanula nasida amin martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang oro debata napuna hami rodi sude ngolunami saleho maheras di roha di hami asa marlas di roha kay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutangamu matur dinami doho daging nami asa unang nilu hami di ujung niajal nami saleho matur dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubolo sami rura ni linggoman ni hamatiani asi maroham sai pamasuk mahami sogot tu hasunangan nasunding gani amin maredehita paidaan saya masih paidaan dona korseai sai masih paidaan dona korseai usaha belakana tu hasonangani dosa bilakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani nuaing pasateng na Tuhan sungkula madabutaro persirang tuna tuan atau holongyo di bagasan hata ni debata Abe asal tutup. Ali yang manami dari Banua Gijang. Saya benar badia makwarmu. Saya Oma Harajam. Saya Oma di Banua Gijang. Leo maturan sadari mengambil siap hari. Saya pada senang, hidup unang kami tujuh tempat tujuan. Paluangan sian palabu, ayo nak mengarajau. Doa kaluru, doa salah seliling gelem. Amin. Asli rohani itu hatta Yesus Kristus. Kolong di rohani debata ama. Dohot parsoran itu diperbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Marete kita rumah ditutup.